Piriviwe. Wakazese chisikadero. Zoro chisikadi wakazobeka. Handiafonere. Zvinganesa. Onini headmaster mbona nani mazwana? Ndiani? Amaposa. Ino amaposa ndima yangu. Ndima yangu amaposa onini nunguganda msenyu onini mutame chinorashwa chikanda mina. Ngara wa mambo. Ndima yangu hai. Tikaremba ndochegai. Yatoita. Hello. Iyazve ndima yavadaira makaita wani mbuya. Mbuya maposa munodakara here. Ndoda kureketa nawo nini? Ndinoda kureketa nawo nini na headmaster. Vaende kuri vatoende mushanduka danga ivayari kufuna. Vaende kuchilava kutoilet oni kuchimbuzi. Iyazve asi vatobatwa onge onini. Ngemayoka echando ariyo mazwana mundani munovhundusa chando chinechi. Chinovhundutsa onini, chinoonini kuonini kukarudze onini mione mindani. Ino hai ndinoda kureketa nawo. Ndingatokata ngoti chisikati inozopera ndozoti vauya kudangani vatobatwa ndimo hatizivi kuti vanotora nguva yakadini varimwo muchilava mutoilet mwo. Ndikate kuti chisikati inopera. Oho vatoguma. Vashidze ipo foni. Ndauwe mayangu. Mayangu ngara maposa. Mwatoziya. Mwatozwa izwi. Handirashi ndini wemeneya. Ndini dziya masizi. Ndine chichemo sekuru. Ndine chichemo. Ndaitoti mwaende kumushando. Chichemo ndakaona vana vokotoka voguduka zuro. Madzinga mukatenda motore mari. Ndikati iyazve. Sekuru zvadini zvapapo hatakamboreketa. Temu yapera tikati mitingi tikati vana vanombodzingirwe kuchikora ngekuti mari yefizi yemunotochaja inochajiwe ngeonini yechikora ini yakatowandisa. Ngekuti hakuna maticha matatu ega anouya kuchikora. Maticha wawandire kuma extra lesson kwetinobhadhara zvemari. Pahindaneti pano munotipe mako homework yakawanda ino anoda zvemari. Pane zvinoda kuiswemwo mufoni kuti uone kuende pahindaneti pana zvinoda zvemari. Ndinoreketesa onini mayangu ngara maposa ngekuti handina juice ndati ndirekete ito yai mutoteerera mupurutane zvendinoreketa pana. Ngekuti imwe mwandiri mwatokorere kuende mushando ndazvizwa ndiyo nini ndimbuya apo. Kwai mutoende mushando nyamushi. Ndikatoti iyazve hemunotolovha vanhu kumushando. Mweshe nematicha mulovha. Apa munodewo nini? Mari yakakwana iyo nini. Tinoona kuri chikora chakabve kuboorwa. Zona uno mazuva anotatu adarika mwoti kwai mwotode mari. Imwe ndochega. Tikungurewo ndakabhuya nini onini. Mitingi yatakaita yemushongano watakaita temu yapera. Tikaungana tikareketa tikati headmaster way onini tibetsereiwo mutemoni mutendeserewo zvichemo dera iyo kuna akuru maminister education varimo muchipingo muno education mana tiri kure tunawo isusu imuri padhuze navo pe ipurutana ndeireketa munozoni yanyapera asi munenge mwazvizwa zvendinenge ndareketa. Ndikati inini paya ndakabhuya tikati muteonini zvichemo zvedu ngazviendewo mberi kuti tinochema unono. Mari hatina mumakanyi mabuya tiri arombo. Anditi fizi yakawandisa mari yefizi ine ngekuti maticha akutori nawo kuchikora. Afundisi. Anditi mwazviona. Tikati muvatibetsere ngekuti ndiwo muri kudhuze navo iyo. Isu tinovaziya here vamaminister avo zveshe. Anditi inomudzinga zvevana. Handisi kudakara handisi. Handisi kuganyapi ndati nini munombozviziya here zvichaitika ngekuti muchapedzisira paya zvikora zvatozofarwa ngekuti hazvichashandi. Ngokuti vana kumbaende kobhadhare kugare pamabhenji nepamadesiki vanenge vakachitsamira veinyora. Ndoona ngati ndo zvavanotobhadhare mari dzinedzi. Inovarekere henyu vauye vagare ngekuti unono tinotosara kuti tochaiwa ngemututu kumakanyi uno. Vana vaende kuchikora hino mumadzingazve. Muchapedzisira payani mwagare pachimwa malovha. Zvikora zvichapera kukonywa kuvharwa. Kudumaidzwa naMwari. Ndingapika. Muchapedzisira payani mwata malovha. Marombe mabuya muno motoere madoro masope makachasi kutotodzana kufanana nana chirando edu noni. Amuna edu. Mukasazvihambira. Hello. Vakata. Tizvazvo handisi kushaisha kureketa iyazve. Chirando mwaya mwakaema papa mweyaya. Ndavatuka.